meghalayapost.news. MLA ka Nongkrem constituency uba Ardent Miller basoymoy negasi ula pelat Paidbah yaki Skhim Paidbah constituency bala samru ya ki Skhim Pynroi hakaba shet bashai hakmat ki Paidbah syakitu ginongyo jingmentai na ka Nongkrem constituency kini ki Skhim bala sam Paidbah mentagasi ki kentup R. Sanfoklo na ka Skhim SRWP bal lailak na ka ISYDP na ka bentau senam arajar arpulai arajar arpsau uba Ardent kum UMLA ka Nongkrem constituency ula syemi ka benta bukongsan bansa mi kitigi Skhim Pynroi lingba ka jingmang tingka na kitigi Skhim bat kinongyo jumentai ru ki penpau ya ka jikimen ka makrau hadimalayok priang ya ka sompisa bela sampai ba mentagasi ngalamang riu potli ki yeng beduk riu potli ki yeng beduk aga dor nyopusan haja aga jing sisa ngalamang riu po san potli haka dor silap tenri kesorkar kong himlah ban mang silap pihak ban mang baik maksimum kadai nyop sanajar tengah haban le no komta mun nyop sanajar riu po yeng kalong sausan la ken sausan la ma nyop sanajar riu po yeng kamut sausan la kabar penmang nakamenta ban marmat iki yeng le ban penkha kamera kum tu ko baga jerap mo haga constituency ke baga ju penmang arspat li yeng haga dor arpusan aja tegani kalong san phola nangta ka jerap iki nongrap le ni kini ki beitrei ki kambaret barya ibu dukan bat kum ta ter san spa yeng haga dor sipo ajar kamut san phola kare yong ya kanya kami kanya nangta kalau penmang banshna ke kamera kelas ya ke Pamlakrai Presbyterian Secondary School hamauthria arphola tumot kalong kan nokai sabsan sanpho arphola nangkai no nangta ke school halum kensai khadarlak sanpho hajar ke school ha Nongkrem Presbyterian Secondary School Nongkrem maupun tau kat sanlak ke school kamera school hapo St. John Bosco like Mauri Shipola ini gini jaga ki ba lese nimda dan tanchu ke space ke behe nangta ka ying school hapo HL Mezo LP School madan berting Shipola nangta ka boundary ke school hapo Unitarian Hedrick Memorial School hapo Nongkrem alak shiteng nangta ke jing Shi Naia ka podium baka gallery hapo like football ground kat sanlak kani kani ka first phase tamdap tang kat sanlak ngin hapan ai biang legilap pendek begini nangta ka jing Shi Naia baka jing penhe ya kamaran football ringkat ka kenro hapo mapertau football ground kat sanlak nangta ka jing Shi Naia ka yeng school juga reach Shalom Ministries school for the underprivileged kani ka school beduk lingba kani ka reach Shalom Ministry halak kor sanlak ban wakilan kran kelum gini baro kain kelum gini baro kami arlak o arklur sanpola arspa sanpola kamdei markata habangi ni on gempen shori ki pai ba ban by the way namar ngi ko abaling ba kani ka ML scheme kani ka e ka bangi ngiju pentre kami ka ML scheme habashat ban nga juong ban ngan ong biang hagani ka por ka pamenta tho ya kani ka jing ai jing khen kami ne am arspa san thola kani ka jing penbenta ka jing ya kani ka scheme kami ne am arspa san thola lak bat kani ka ISYDP namar kiwi tempat pelak ka soka tengah pala beli namar kita kadau nasi kuah bagi Paidbah kin Syaim dei tang ki Paidbah jong Nongkrem dei ki Paidbah ki basngap ya kani ke kubur ma bagi MLA jong ka Voice of the People Party baka Voice of the People Party haba ka kren manum pen sluri ki Paidbah bagi wan pandawai shi by the way by got by sla shi MLA namar ngi kuah ban pen trekam hok ya kani ke MLA scheme bat bai tai baka sarkar kamang shi pholak empat biang yang bangi ni tuk khana sarong bangi lah ban pendang by the way yang ki Paidbah apa ke constituency kasem jing bat pisu tu habo Paidbah uwan bala rutip bala ban ai ke bakum kata bala ringimra ban ai lut kadang ni ke jinglong briu ma
Tanda ni kajing skobreu ngamyo utumyo. Ndrengi habangi angi hapai. Habaka ta ka skim kadon bat habaka dangdon bat kita kipai bat kibangitip kibadai hok sisya kibra sitam kata ka pai hospital bat kumni kumtai ngi ai. Bat kata ka pisa kamdat kumang ongepi. Nakam ta konstituensi Shipolak Shisnan. Tengah kuat pan Pynjah kenang ba yok don gitu ki ba persang ban wa daw kam tamingi ka Voice of the People Party menda o kiniyele kat bala ban wa daw. Ba kita kidai ki ba Pynjah ini. Namar kadang ki jingtieng ka ba syukai. Magla snu thu baka BBP kan sa sensyar. Hawar bufra. Ki snu thu baka BBP kan sa job ya ke election MDC ha ke HADC ba JHADC. Kin say namar kata daw ya kita ki jingpin snu thu bakla. Dari tangga ke bangi don ban ong ki Paidbah. Om tang ya ke Nongkrem dari ka ri bro koi. Shane angi ki noilam joga Voice of the People Party. Ngin penan kam bakla ya ka hok rajongpi, ngin Pynjah watang Shi Naia Ruh ya ka hok rajongpi. But wat lari don apreng ke jingkerdu. Teng-teng wana ka tulap lajong ya hapan sei. Habang iya ni ya konstituensi. Ngaim tang ka tulap ting ngan lek no. Ngakantri kam kontrak, ngamdan kam supply. Kia meli jong BBP ngim syak bagian tri kam kontrak, ngim syak bagian tri kam supply, ngim ko bagian kini kam Paidbah. Tapi mon ngin lem no ngin endre ngin ban dre. De wala katang ha. Ban sei da katulap. Hateng-hateng ki kap ki bangim la ban tiang. Ngim la lagi ki beri ki wan ngi. Aga kap ka ba. Ngim la ban kentai ki ni hapan sei wan katulap. Te namar kata kata ban Pynjah. Namar ke jingkran nga snu thu jong kita ki emli ki thau ya ki MLA joga Voice of the People Party. Mangingi imat di Pynjah ya kata ke discretionary grant dan kata ke sekolah ngi penan kam ndring la ban Pynjah Paidbah ya ke bangi di belek kum ke kendon ai hapan submit ya kata ke list siapa assembly ya kata ke utilization ya ke bangi la penan kam dan ke jinglek bam hak nagaleng ke jungi kata ke bang aku ban Pynjah ya piki Paidbah paro meghalayapost.news